I te marae o te papa I o uru I rotorua I poroporo aki hia te kaituhi I ngā hitori o te arawa ara a Don Stafford. Kei etahi whakapae ko te wā tuatahi tēnei kua takotoria te whare tipuna o Tamate Kapua e te Pākehā. Mai te whare tūpuna o Tamate Kapua I ka wea ke te tūpāpaku o Donald Murray Stafford e tōna whānau pani ki te whare whakapono o St. Faith's. E ai ki ngā whakamārama he whare karakia tēnei I kaha ngā kaunui hia e taua kroua. E Pākehā kainoia. Ko ngā mea ka re tino tika ana ka amene mai a te arawa. Ana kua ki tēnā I tātou, tō rātou, aroha, tino nui, hoho nui, mōnā. Tino pauri te nāka mōna, ko wehe anō hoki te tehi o ngā rangatira. E nāka nui ti ana ki tō tātou iwi o te arawa. Ki te nui ngātu I mōhio pai ki aia, he kroua kaha whakaiti a Don Stafford I aia, ki mua I te iwi, aha koa tōna whakanuia. I think Don will be looking down from up there saying, what's all the fuss about? I don't deserve this. He's such a humble man. Iaia nei kua noho pani a te arawa, arā e kore e wareware hia te whānui me te hohonu atu o ngā mahi I kōkiri hia e Don. I te tehi o ngana mahi, te whakaronga ki ngā kōrero, e putāne I ngā hui Māori, ngā tangihanga, wera atu mea. Engari ko tāna pai, ka mau ki tāna hinengaro. Atu I te marae o te papa I o uru nei, arā ka mauri atu te tūpāpaku o te kroua nei ki te urupā o Kauai. Haere rā hoki atu e koro ki o mātua tīpuna, kei tua I te ārai. Ko Hinerangi Goodman, mō te kariri.